gicamunsi kuri uno munsi aho umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko bamusangaga hano ku rutare Rwanda bayitabye Imana. Abaturage bamubonye bari bagiye hari hepfo ku Ishayo, aho bamwe bari bagiye gukura ibumba ryo kubumbamo amadafari. Bakibona aka kana umurambo wako bahita bavuza induru batabaza inzego z'ubuyobozi. Nibwo polisi yabanje kuhagera, uyu mwana ahita ajyanwa mu bitaro, ndetse ako kanya urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwese rukora iperereza ku bagabo biriwe hano ejo barimo bayobora ba mukerarugendo babereka gahunda yapfiriye n'ukuntu byagenze. Bahita batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranweho kwica umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko. Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko uyu mwana ni imfura yabo, ndetse basobanura ko bari barabuze urubyaro, none n'akana babonye nako kitabye Imana. Ibi ngibi byatumye umugabo ajya muri koma, asuka amarira menshi cyane kugeza izi saha ari kurira amaso ariko atavuga. Ibi ngibi rero byatumye n'abaturage bifata ku munwa barangije bararira. Ibi byabereye mu karere ka Karongi, ndetse andi makuru avurwa mu karere ka Nyamagabe, aho abagabo babiri bitwikiriye ijoro bajya kwiba inka y'uwitwa Mutuminka, ndetse uyu mugabo ni umugabo w'igikorokoro cyangwa inkorokoro. Bari bagiye kwiba inka gusa ntago bari bazi yuko ari we uhari, bari bazi yuko yagiye. Nibwo umwe yinjiye mu kiraro cy'inka, undi yinjira mu kiraro cy'inka, inka bayizirika umunwa. Mu gihe bari kuyisohora, sinzi ukuntu nyiri inka yasohotse gatonya, ubwo yari afite umupanga mu ntoki. Rero nibwo gukubita umupanga ufata umwe ukuguru kugira ikibazo. Ako kanya imbangukiragutabara ambirasi niwe wayihamagariye kugira ngo icyo gisambo kivurwe. Ambirasi yahise imujyana ku kigo nderabuzima cya Murangara kugira ngo yitabweho n'abaganga, ataza kubura amaraso menshi ugasanga haburiye ubuzima. Ni mu gihe yasobanuye yuko bari baje kumwiba gusa basanga ari maso, nta kintu ubuyobozi bwigize bumutwara, kubera ko ibikorwa yakoze kwari ukwirwanaho, kubera ko nawe iyo bamufatisha bari kumwica. Ibi ngibi byatumye ubugenzacyaha RIB bukora iperereza kugira ngo bamenye koko nimba bino byari ibisambo byaje kumwiba cyangwa ari urugomo yakoze, ariko basanze yari arimo yirwanaho. Ni mu gihe abaturage basobanura yuko hano hari ibisambo byitwikira amajoro bikaza kubibira amatungo, ndetse bavuga yuko ku munsi mukuru ku ijoro rya Noheli bibwe inka zigera muri 5, intama zigera mu 8, ndetse babakuriye n'ibijumba bamwe, abandi imyumbati, ndetse n'isitorago nyinshi bagiye bahura nazo. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ushaka kumenya byinshi ku uyu mwana w'imyaka 15 y'amavuko wapfuye, ndetse n'abana bagabo babiri bagiye kwiba inka, umwe bakamutema ukuguru, icyo usabwa ni ugukora subscribe. Iyi ni incamake y'amakuru, ariko biragusaba ngo unize iminota yawe mikenya kugira ngo nkusobanurire uko byagenze imva n'imvano ku gicamunsi cy'uno munsi ku itariki zisanga 3 z'ukwezi kwa mbere. Ukwezi no kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Nongeye kubifuriza umwaka mushya, uzababere amahirwe, uzababere umugisha umwaka w'ibihumbi 2026. Rero hari ku iki gicamunsi kuri uno munsi aho umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko bamusangaga hano ku rutare Rwanda bayitabye Imana. Abaturage bamubonye bari bagiye hari hepfo ku Ishayo, aho bamwe bari bagiye gukura ibumba ryo kubumbamo amadafari. Bakibona aka kana umurambo wako bahita bavuza induru batabaza inzego z'ubuyobozi. Nibwo polisi yabanje kuhagera, uyu mwana ahita ajyanwa mu bitaro, ndetse ako kanya urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwese rukora iperereza ku bagabo biriwe hano ejo barimo bayobora ba mukerarugendo babereka gahunda yapfiriye n'ukuntu byagenze. Bahita batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranweho kwica umwana uri mu kigero cy'imyaka 15 y'amavuko. Ariko bano bagabo bahakana bavuga yuko ibingibi nabo batabizi, batari bazi yuko uyu mwana yanapfuye, ahubwo nabo batunguwe no kumva yuko uyu mwana yitabye Imana. Ibi ngibi byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa.
Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko uyu mwana n'imfura yabo, ndetse basobanura ko bari barabuze urubyaro, none n'akana babonye nako kitabye Imana. Ibi ngibi byatumye umugabo ajya muri koma, asuka amarira menshi cyane kugeza izi saha ari kurira amaso ariko atavuga. Ibi ngibi rero byatumye n'abaturage bifata ku munwa, barangije bararira. Ibi byabereye mu karere ka Karongi, ndetse andi makuru avurwa mu karere ka Nyamagabe, aho abagabo babiri bitwikiriye ijoro bajya kwiba inka y'uwitwa Mutuminka, ndetse uyu mugabo ni umugabo w'igikorokoro cyangwa inkorokoro, bari bagiye kwiba inka gusa ntabwo bari bazi yuko ari we uhari, bari bazi yuko yagiye. Nibwo umwe yinjiye mu kiraro cy'inka, undi yinjira mu kiraro cy'inka, inka bayizirika umunwa. Mu gihe bari kuyisohora, sinzi ukuntu nyir'inka yasohotse gatonya, ubwo yari afite umupanga mu ntoki. Rero nibwo gukubita umupanga ufata umwe ukuguru kugira ikibazo. Ako kanya imbangukiragutabara ambirasi niwe wayihamagariye kugira ngo icyo gisambo kivurwe. Ambirasi yahise imujyana ku kigo nderabuzima cya Murangara kugira ngo yitabweho n'abaganga, ataza kubura amaraso menshi ugasanga haburiye ubuzima. Ni mu gihe yasobanuye yuko bari baje kumwiba gusa basanga ari maso, nta kintu ubuyobozi bwigize bumutwara, kubera ko ibikorwa yakoze kwari ukwirwanaho, kubera ko nawe iyo bamufatisha bari kumwica. Ibi ngibi byatumye ubugenzacyaha bukora iperereza kugira ngo bamenye koko nimba bino byari ibisambo byaje kumwiba cyangwa ari urugomo yakoze, ariko basanze yari arimo yirwanaho. Ni mu gihe abaturage basobanura yuko hano hari ibisambo byitwikira amajoro bikaza kubibira amatungo, ndetse bavuga yuko ku munsi mukuru ku ijoro rya Noheli bibwe inka zigera muri 5, intama zigera mu 8, ndetse babakuriye n'ibijumba bamwe, abandi imyumbati, ndetse n'isitorago nyinshi bagiye bahura nazo. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, wibuke gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwarimo mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nongeye kubashimira mbahereza ikaze ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kandi turabakunda cyane. Imana igikomeza ibaturindire. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026. Ese uyu mwaka utangiranye izihe ngamba? Ese uyu mwaka usize uri umukene ugiye ese uyu mwaka ugusize uri umukene? Gerageza uburyo ki 2026 uzaba uri umukire. Bivuze ngo biragusaba gukora cyane ndetse udacitse intege. Urakoze cyane, ndagukunda we unkurikiranye. We wakoze subscribe, uri uw'agaciro. Bwitugezeho nawe tubikire.